Ni mu gihe ibyemezo by'inama y'abaminisitiri biterana umunsi kundi biteganya ko ubukwe bugomba kwitabirwa n'abantu 20, ariko nabo nyuma y'uko ubukwe bubaye ntihabeho ibirori byo kwiyakira. Ibi bitandukanye n'uko yabereye mu karere ka Gasabo kuri Hotel Le Printemps, aho abasaga 60 birimo abakwe bakuru, abasangwa ndetse n'abageni batawe muri yombi na polisi bakekwaho kurenga ku mabwiriza y'icyorezo cya COVID-19. Umugeni yitwa Nyirakanyana Esperance, umugabo akitwa Shyaka Prince. Kubona amakuru tuyahawe n'abaturage babimenye ko hano harimo ubukwe bakoze ibirori, baraduhamagara dukorana na polisi nk'uko dusanzwe dukorana, duhurira hano kuko dusanga abageni barimo. Bamwe mu bari bitabiriye ibi birori bahakana ko atari ubukwe. Ni abantu baje gusangira muri hoteli nk'ibisanzwe. Polisi yahageze tubwira ko abantu ari benshi, iyo uje rero muri hoteli bati twe tugomba tugaburira abantu umubare runaka mukawuzana, niba nta kosa ririmo hoteli kurikira amabwiriza. Twebwe twaje nk'abantu yadusabye ko tugomba kuzana duvana nta bindi. Yes. Bitewe nuko umushoferi wari utwaye abageni yari yamaze guhabwa agatimba ngo agatahane nka kimwe mu byagaragaza ko atari ubukwe bwatashywe. Ndi umuyobozi wa kampani yari yakodeshejwe imodoka zatwaye abageni. Nibwo bwa mbere mu mateka y'u Rwanda abageni basoreje umunezero wabo muri stade bitewe no kurenga ku mabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19. Mu gihe mu busanzwe haba hatangiye amasaha y'ibyishimo ibizwi nk'ukwezi kwa buki. Nibyo umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera ahera asaba buri muntu wese kutibirara ngabe yarenga ku mabwiriza bw'iki cyorezo cya COVID-19. BTN TV muri Hotel Le Printemps mu karere ka Gasabo ahatawe muri yombi abageni barenze ku mabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valence.